Добрый вечер! В эфире программа «Вильнюс. Открытая студия». Сегодняшний наш эфир мы, как всегда, посвятим актуальным проблемам литовской столицы. Из-за недостатка средств в столичном бюджете долги города могут превысить психологическую отметку в 1 миллиард литов. Причина тому – непропорциональное распределение подоходного налога между жителями Вильнюса и другими самоуправлениями. Вот уже как 10 лет львиная доля столичного бюджета направляется на развитие других городов Литвы. О том, почему жители столицы вынуждены испытывать дискриминацию со стороны правительства, в нашем следующем сюжете. Без малого 1 миллиард литов. Именно такую сумму на сегодняшний день составляет долг столичного самоуправления. Из-за финансовых трудностей в этом году мэрия вынуждена была на 42% снизить расходы на социальные нужды жителей столицы. Средства, предназначенные на ремонт городских дорог, сократились более чем наполовину. Почти на 90% уменьшилось финансирование, выделяемое на развитие инфраструктуры Вильнюса. Основная причина того, почему город погряз в долговой яме – неравномерное распределение бюджетных средств, которое сформировало нынешнее правительство. Большая часть столичного бюджета уплывает из Вильнюса на развитие других городов. Думаю, конечно, это нечестно. Почему одни жители должны портить свои автомобили из-за некачественных дорог, а деньги уплывают куда-нибудь в Друскининкай? Я считаю, что деньги, собранные в каждом городе, должны быть и предназначены для его нужд. Посмотрите, обновил ли Зокас хоть одну спортивную площадку? Как все было создано в советское время, так и осталось. Я на самом деле с этим не согласна. Наш Вильнюс действительно обижает. Так не должно быть. На Каунас выделяет почти столько же, но ведь столица больше. Я за то, чтобы на нужды Вильнюса выделяли больше денег. Конечно, это плохо. На нужды жителей Вильнюса просто не остается денег. Это вопрос даже не дискутируется. По подсчетам мэрии, из-за дискриминационной политики правительства по отношению к Вильнюсу, каждый житель столицы в течение 4 лет недополучил в среднем 1700 литов. В бюджете этого года предусмотрены 340 миллионов литов подоходного налога. В то же время более полумиллиарда литов направлены в другие самоуправления. Для того, чтобы дела в столице наладились, требуется дополнительно 230 миллионов литов. Поэтому необходимо подоходный налог, поступающий в столичный бюджет, увеличить с 40% до 60%. А вот в Каунасе в бюджет города поступает 94% с подоходного налога его жителей. В то же время клайпедчане могут довольствоваться 86%, предназначенными для нужд горожан. Более мелким городам на развитие и вовсе оставляют всю сумму подоходного налога. В столичной мэрии привели пример того, как бюджетные средства на нужды столицы распределяются в соседних Латвии и Эстонии. Выяснилось, что на одного жителя Риги из бюджета выделяется 3029 литов. 3271 лит будет потрачен на нужды жителя Таллина. Вильнюсскому жителю достается более скромная сумма, которая составляет 1841 лит. Еще в апреле Вильнюсская мэрия подала иск в суд с требованием о возмещении недополученных доходов. Общая сумма иска составляет 939 миллионов литов. Далее в нашей студии корреспондент Гинас Добощинскас узнает о том, каковы шансы Вильнюсской мэрии отсудить у правительства Литвы столь внушительную сумму – 1 миллиард литов. Sveiki gyvi. Šiandien su mumis Vilniaus meras Artūras Zuokas. Labadiena. Labadiena. Na, mažai kas abejojo, kad jūs esate aktyvus politikas einantis iki galo, bet daug kas gūžčia pečiais vyriausybę paduoti į teismą. Dabar jau tas procesas įsibėgėjęs. Jau yra Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis, pagal kurią būtent teismas kreipsis į konstitucinį teismą, mėginant išsiaiškinti, ar konstitucija neprieštarauja įstatymo nuostatą, pagal kurią Vilniaus miesto savivaldybė pervedama tik 40% to vadinamo GPM, tai yra gyventojų pajamų mokesčio. Trumpai galite charakterizuoti, kas čia per nutartis, kokiu čia būdu tas visas procesas toliau vystysis? Iš tikrųjų, kada buvo priimtas sprendimas Vilniaus miesto tarybos prieš beveik metus kreiptis į teismą, ginant Vilniečių interesus, sprendimą priimti nebuvo paprasta. Aišku, kad nėra noro bylinėtis su vyriausybė, tačiau būtų norėtųsi, kad vyriausybė bent duotų kažkokius sprendimus, siūlymus arba bent jau siektų dialogo. Ir aišku, kad dialogas joks nevyko ir matome grinai dėl politinių sumetimų
ir dėl politinių sprendimų šiandien faktiškai Vilnius miestas, Lietuvos sostinė ir vilniečiai turi kentėti dėl to, kas yra ir būtent pasakyta mūsų ieškinyje. Per paskutinius 4 metus vilniečiai praktiškai negavo jiems priklausančių pajamų apie beveik 1 milijardą litų, ko pasekoje auga Vilniaus miesto skolos, kodėl šiandien, pavyzdžiui, mes negalime prižiūrėti kelių, statyti darželių ir kitų reikalingų miestui funkcijų tiesiog vykdyti. Ir kada kreipėmės į teismą, be abejonės buvo klausimas, ar šiandien teismai pas mus yra savarankiški ir pajėgus priimti tokį sprendimą. Ir tikrai mes džiaugiamės, kad teismas atmetė vyriausybės atstovų prašymą atmesti Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį ir palikti jį nenagrinėtų, o patenkino Vilniaus miesto savivaldybės prašymą kreiptis į Konstitucinį teismą, nes tik Konstitucinis teismas gali priimti tokį sprendimą dėl vilniečių diskriminavimo kitų Lietuvos piliečių atžvilgių. Faktiškai nutariamojoje dalyje labai aiškiai teismas pasisako už tai, kad vis dėlto yra vyriausybės kaltė, nuo kurios konkrečiai priklauso būtent sprendimai, kiek ir kokių mokesčių lieka Vilniaus miestui ir kad jų tikrai nepakanka Vilniaus miesto pagrindiniam funkcijom vykdyti. Ir tikimės, kad svarstymas Konstituciniam teisme įvyks kuo greičiau ir aišku lauktume teisingo ir objektyvaus sprendimo ir manau, kad to norime parodyti, kad ir vyriausybei galioja ekonominė logika ir kad vyriausybė dėl politinių motyvų negali kažkam tai kerštauti arba vienų piliečių toje pačioje valstybėje laikyti labiau privilegijuotais, o kitus mažiau. O sakykit, ar finansų ministerija, ar vyriausybė nustato tą tarifą? Faktiškai rengia biudžeto projektą finansų ministerija, tačiau tvirtina vyriausybė ir teikia be abejo jau įstatymo formą tvirtinti Seimui. Be abejonės didžiausia įtaka turi finansų ministerija ir vyriausybė formuojant kiekvienos savivaldybės kitų metų biudžetą. Kaip praktika rodo ir kaip atliko analizę OECD organizacija, kad faktiškai Seimas labai mažai dalyvauja biudžeto formavime ir kas yra keista. Ir kita vertus, netgi toje pačioje studijoje buvo pasakyta, kad ši vyriausybė permetė valstybės finansų problemas ant savivaldos pečių. Ir didžioji šita našta konkrečiai tenka Vilniaus miestui. Kaip galvojat panaudoti tuos pinigus, jeigu būtų jie jums priteisti? Jeigu suprantame, kad valstybės situacija nėra paprasta, čia geriausiai būtų, ką ir mes ir dabar siūlom, sėsti prie stalo, rasti taikų sutarimą, išdėlioti per kokį laiką vyriausybė pajėgi kompensuoti tą sumą. Taigi didžiąją dalį jos mes skirtume skolų dengimui, tam, kad Vilniaus miestas būtų ne su tokiais dideliais įsiskolinimais, kokius šiuo metu turime, o tai būtų tam reikėtų apie 50% minėtos sumos, o kitos lėšos be abejo būtų skirtos vilniečių gyvenimo kokybės gerinimui. Šiandien mes norime statyti kaip minimum 4 darželius, tai yra Perkūnkiemyje, tai yra Visoriuose, taip pat Santariškėse ir 1 Pilaitėje. Taip pat norėtume sutvarkyti kelius, kad kelių būklė ženkliai būtų geresnė. Aišku, yra taip pat nemaža dalis turėtų būti lėšų skirta gyvenamųjų namų kiemų tvarkymui, parkavimo problemų sprendimui, na ir kitų labai svarbių Vilniaus miesto funkcijų sprendimui. Tikiuosi, taip pat, tiesa, nepaminėjau, labai svarbi ženkli dalis įsiskolinimų būtų skirta visuomeniniam transportui, nes, kaip žinote, Vilniaus miesto viešasis transportas šiandien turi didžiulės skolas dėl to, kad vyriausybė neskiria reikalingos dotacijos arba kompensacijos už lengvatinius keleivius, kuriuos mes privalom vežti pagal įstatymą. Ir netgi šiandien, pavyzdžiui, keliamas profsąjungų triukšmas dėl papildomų 13 atlyginimo sumokėjimo, šiandien savivaldybė negali to padaryti, nes neturi iš ko tiesiog. Tikiuosi, kad tai atsispindės mūsų vilniečių ir jūsų ir mūsų gerbūvyje. Vienareikšmiai, aš net galėčiau pasakyti, kad vilniečiai galėtų net ir šiandien siūlyti, kaip geriau panaudoti minėtus pinigus, be abejo, jeigu jie bus priteisti ir grąžinti Vilniaus miesto gyventojams. Dėkui Jums už pokalbį. Tai buvo Vilniaus meras Artūras Zuokas. В Журмана двери открыла отремонтированная Вильнюсская спортивная школа «Таурос» и отстроенный рядом с ней спортивный зал. Впервые за 20 лет независимости в столице исключительно за средства Вильнюсского самоуправления был построен и оборудован современный спортивный зал. Его 1130 квадратных метров пола могут похвастать новейшим покрытием, которое отвечает всем международным требованиям. В самой спортивной школе оборудована подземная стоянка для автомобилей, судейский кабинет, 3 помещения для инвентаря, подъемник и аварийный выход для людей с ограниченными физическими возможностями. Само здание спортивной школы «Таурос» было также отремонтировано.
В этой спортивной школе занимается более 1170 школьников и 58 спортсменов с ограниченными физическими возможностями. На ремонт спортшколы и оборудование нового спортивного зала в течение 8 лет было выделено более 6 миллионов литов. В Международный день почты 9 октября в старой части столицы прошла уникальная социальная акция «Открыток Бипост». Цель мероприятия, которое поддерживает мэр, помочь представителям мелкого бизнеса распространить весть о своем предприятии, рассказать жителям Литвы об изделиях, которые предприниматели сами создают и производят. Организаторы акции также хотели привлечь внимание к старинным традициям переписки посредством почты, искреннего общения и взаимопомощи. Электронные закупки – способ более прозрачный и более дешевый, чем традиционный. Поэтому в этом году 95% общественных закупок администрации Вильнюсского самоуправления было выполнено именно электронным путем. На 24% больше, чем в прошлом году, общественных закупок через Центральную информационную систему общественных закупок сделали предприятия самоуправления. Если в прошлом году электронные закупки составили почти 64% всех закупок предприятий самоуправления, то в этом году их часть составляет почти 87%. Предприятия здравоохранения, которые находятся в ведении столичного самоуправления, тоже могут похвастаться более прозрачными и эффективными закупками. В этом году электронным путем было приобретено лекарств почти на 3 миллиона литов. Итак, время передачи «Вильнюс. Открытая студия» подошло к концу. Увидимся ровно через неделю в это же самое время. С вами был Максим Козлов. До свидания.